Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukubana namhlanje. Namhlanje sizoyenza ibalo ezimayelane neminyaka yabantu, anithi? Naso-ke isibalo sethu sokuqala sithini? Sithi u-Ali kule minyaka ezine ezizayo uzabe phela umnyaka wakhe uphindaphindwe kathathu umnyaka wakhe wamanje, anithi? Manje-ke bayasibuza ukuthi kahle kahle unomnyaka ongakanani manje u-Ali lo. Sizothini ke? Sizothi u-X ngoba phela ile minyaka esingawazi, anithi? Sifuna ukwazi ukuthi u-Ali namhlanje lo unomnyaka ongakanani, anithi? Sizobhala ukuthi u-X sizothi ilingana neminyaka waka-Ali namhlanje kwamanje nje. Bese ke siyazi ke futhi mase kundlule iminyaka ewu4 u-Ali phela umnyaka wakhe wamanje uzobe uphindaphindwe kathathu, anithi? So to x plus 4 ilingana nobani? Nomnyaka waka-Ali maso uphindaphindwe kathathu, anithi? Kodwa-ke siyazi futhi ukuthi x plus 4 iyalingana nokuthini? Umnyaka waka-Ali manje futhi-ke bosohlanganise nomnyaka oyi4 lo olandelayo, anithi? Bayaqhubeka bayasho futhi ukuthi lo mnyaka lo boso umnyaka waka-Ali masokudlule umnyaka oyi4 uzolingana nani? Uyalingana nomnyaka waka-Ali manje kodwa-ke bosowuphindaphinde kathathu, anithi? Ngibhale phansi-ke ukuthi umnyaka waka-Ali wamanje mawuphindaphinde kathathu uyalingana nomnyaka waka-Ali eminyakeni oyi4 ozayo, anithi? Manje-ke sizothola ukuthi u-X wethu yini? U2. Kusho ukuthi u-Ali uneminyaka o2, anithi? Asenze esinye isibalo-ke. Phambi ukuthi sicale ngifuna ukubuyisela emuva ukuthi nibheke ukuthi phela vele bohlanganisa u2 no4 uzosineza u6 futhi-ke bohlukanisa ngo3 uzosineza u2. Yabona ukuthi iqiniso ngempela. Uthi senze esinye isibalo-ke. Ngizozama ukubhala njengoba ngikhuluma, nithi? Sithini? Sithi isibalo sethu uNazareth, ngibhale phansi, undlula uMema ngomnyaka oyi4, anithi? Futhi-ke eminyakeni o2 ondlulile uNazareth umnyaka wakhe ubungawuphinda-phinda ka5 iminyaka waka umama. Manje-ke bayasibuza ukuthi namhlanje uneminyaka engakanani uNazareth. Uyabona ukuthi isibalo sethu ngathi sinzima kancane ukudlula lesi esisenzile, kodwa-ke kuzoba lula-ke masisenza sobabili, anithi? So bhala ke ecala ukuthi uNaz, anithi? uNazareth. So bhala ukuthi uNaz. Phela silinciphisa igama lakhe ngoba lide, anithi? Sifuna ukwazi ukuthi unomnyaka ongakanani namhlanje, anithi? So bhala ukuthi uNaz. Futhi-ke uYumaima naye sifuna ukwazi ukuthi kodwa abasibuzanga ukuthi unomnyaka ongakanani, kodwa sifuna ukubhala yonke into esinayo, anithi? Lonke ulwazi esinayo sifuna ukubhala phansi. So bhala ukuthi namhlanje banomnyaka ongakanani futhi-ke hayi eminyakeni oyi4 kahle kahle singaphazama, eminyakeni oyi2 ondlulile bebanomnyaka ongakanani, anithi? Naso sizobhala-ke phansi ithi ngidwebe kahle khona kuzobonakala ukuthi sibhala kuphi, anithi? Kanjena-ke sifuna ukwazi ukuthi uNaz unomnyaka ongakanani namhlanje. Lokho kuzokubiza u-X ngoba phela yini? Into esingakayazi, anithi? Futhi-ke bathi uNaz, futhi-ke bayasho ukuthi uNazareth noma uNaz undlula phela umama nomnyaka oyi4, anithi? Kusho khona ukuthi uMama sizosusa umnyaka oyi4 eminyakeni waka Naz, anithi? Sothi X minus 4. uNaz unomnyaka u-X bese sisusa umnyaka oyi4, anithi? Othi sibheke-ke ukuthi eminyakeni o2 ondlulile uNaz beka nangakhi. uNaz eminyakeni o2 ondlulile phela sizoyenza sizosusa umnyaka o2 eminyakeni waka Naz manje, anithi? Ngakho sothi X minus 2.
uyabona ke kulula nje kanjalo. Uyumema yena uyumema phela sizosusa umnyaka o2 eminyakeni wakhe wamanje naye anithi ngoba sithini sithi umnyakeni o2 ondlulile anithi so thi x minus 4 minus 2 nayo ke impendulo yethu ingubani x minus 6 futhi bosobhekisisa kahle uyabona ukuthi uNez usamshiya phela umema umnyaka oyi4 anithi kodwa ke asikakaqedi anithi bayasho ukuthi uNazareth eminyakeni o2 ondlulile iminyaka wakhe bowuphinda umnyaka waka uMeima kayi5 bakhuluma ngani bakhuluma phela ngale ndaba le yethu yomnyaka o2 ondlulile anithi bakhuluma ngale daba lelo anithi bathi ke uNazareth eminyakeni o2 ondlulile siyazi ukuthi unani nex minus 2 anithi umnyaka wakhe bowuphinda umnyaka waka uMeima kayi5 uthi sibhale phansi ke siyothi x minus 2 umnyaka waka Nazareth bowuphinda umnyaka waka Meima kayi5 sothi x minus 6 anithi eminyakeni o2 ondlulile waka Meima manje ke sekulula ke manje sezoxazulula isibalo sethu ukuze sothola ux anithi sothi x minus 2 ulingana no 5x minus 30 bese ke sizochelisa lo 5x simise ngale kwelinye icala sotholani no minus 2 simise ngala nithi sizothola u4x minus 30 ulingana no minus 2 anithi 4x ulingana no 28 u-x wethu ulingana no 7 nayo ke impendulo yethu sesiyazi ukuthi uNez noma uNazareth iminyaka wakhe manje ingango7 futhi ke bosusa umnyaka oyi4 eminyakeni waka Nazareth uzothola u3 bosusa umnyaka o2 uzothola u5 futhi ke bosusa umnyaka o6 uzothola ni u1 nayo ke impendulo yethu sesitholile nje kalula awuthi sibheke kahle iminyaka waka Nazareth bangabe u7 umnyaka uMeima afana bo u3 ngoba phela sisusa umnyaka o4 futhi ke eminyakeni o2 ondlulile bowuphinda umnyaka wa uMeima kayi5 uzothola ni uzothola u5 kusho khona ukuthi impendulo yethu ilungile siyenze isibalo esilungile anithi ngiyathemba lokhu kusizile kakhulu futhi ke bongatholanga kahle lesibalo leso ungakwazi ukubuyela emuva kulesithombe leso ubhekisise kahle ukuthi sisebenze kanjani kuze sibonane futhi kumnandi kuba nani bye bye